chibai le vek ule US chuan Pakistan F-16 te en kol zui zel na atan dollar maktaduai zathum somkua pasari an pek don thu an puanga he thu hian thon thu lui to pakhat India ina athei ngil to si chu India mi te thin lunga aron chok nung thar le bok nen chu mi chungchang le US president te chuan na Air Force One thar tur an siam mek siam zo hlei thei silo chungchang han ngaihthlak te ang kumsang ni som pakua February ni som ni paruk jing khovar ma jingdar thum le mini somli panga vel khan Pakistana balakot chu Indian Air Force chuan jet fighter mangina beya balakota hian helpol Jais-e Mohammed JEM te chuan training camp an nei nia hria in Indian Air Force te hian an beya ni hemitum hian Pakistan chuan F-16 mangin India hi alo beilet nin India chuan a pu'a dog fighter F-16 fighter hi an kap thla ti an soibok an nulama US in Pakistan F-16 kolzat an ensak chuan alakim an ti thunga India chuan balakota beina hian helho in kulna camp le hel tam tak an ti hlum nia a soilain Pakistan ero chuan India fighter te hian balakot bultlang le ramngo te chau an beya mihring thi le hliam an om lowa engma ti chiat an nei lo an ti ve thunga hei in hialna atam ang reng khop maya tunlai thiam na sang te poin an han ena India hi amal tran deuem o chukati deu ane ka mu phak china chuan he in beina hi alian ang reng khopa India le Pakistan po in dona lian thama an lut thel nge a balakot beitrum hian India hi athok rip khop maya a fighter nei that pol Mirage 2000 som panni antir bakah anma ni thaveng turin Sukhoi 30 MKI kan tiang chika pali an tho chu pui boka hemitrum hian Sukhoi 30 MKI fighter pali te hian balakot pan nga lawin Pakistan Air Force te hroi koin atan Jodhpur an han pan phota chu kan soyang khan Pakistan Air Force te bum nana anti ani a hei mai hi nilawa jet fighter ten atui petrol ti ve maila an tlak cham po a tui thun tur an lo let le phot ngai lo turin van sang jet fighter tui thun thei na man ruwa te nen an thok chuak rup mai ani a lotling in ti takin fighter ho po him takin an lo let le dial boka atu kholo wara February ni som ni pasari sang ni som pakua ani ve thunga Pakistan lam an ron thok chuak ve ta thunga Pakistan hian India fighter MiG-21 an kap thla a pilot Abhinandan Varthaman po an man sak nge a Pakistan soidan chuan Sukhoi 30 MKI po an kap thla nian soilain India chuan Sukhoi hi chu an kap thla lo ati ve thunga MiG-21 ro hi chu an kap thla ti hi India poina pomani Pakistan hi an ron chena ve deuh boka India sipai squadron leader panni le sipai paruk in nunna an chana ni US in F-16 fighter Pakistan a leitir dana chuan helho beinan le helho laka in him nana in leitir an ni a ram thenom India beinan te man an phal sak lo ani balakota hian F-16 hi an mangei nialana wangin US point akam khata actionero chu alalem lo thunga jet fighter manga balakot in be cham kumruk nu a Donald Trump an Pakistan F-16 nei te en kol na tur dollar maktaduai zali don a pe hian titi ati tam hle maya titi tam zual tu chu Trump a president masak trum khan Trump chuan Pakistan hne na hian US chuan kumsom panga chungin dollar tluk le ding on som thum pathum ai tam lo kan lo peto a min pek let ve thungero chu dot te in bum na thil te ani a kan lo a khopani ti in ral thuam lama Pakistan an lo tran pui thin na kha ati to pa tuna dollar maktaduai zathum som ko pasari zet maya atan pui le tur si hian India le khovel ram tam tak abara khai chiang hle ni
US in Pakistan hena poisa tam tham zet mai pe ka tum thu le apuan chu hun hi amalama kan soitak balakot vela India le Pakistan in beilai hun vel chia achampha ani le thla ani chuinang chia lo mai thaya athlain anga akar po ainang boka chu chuan India rel ro ti thar le zuala India le US sarkar in thian that chho mek na po hi achiat phang ti te po hi alo om deuh tarum rumani F-16 anin leitir dana India beinan man lo tur ti ni ma se sang ni som pakua po alo man to awangin indo te naw po lo thleng le ta se Pakistan hian F-16 hi amang le du nge in pithiam te chuan an ring ani Trump a tran lo tu te chuan Pakistan hena ral thuam lam hoi tran puina thanem tak pek hi an soi sel na sakhop maya Indian journalist te point atlang pui chuan an soi sel dewani damdoi lama US in tran puina apek chu thin tele mi ring khosak choi kan na na tran puina an pek thin an ti top thup laya ral thuam ti mason na na ram dang ne na dollar maktaduai zali don pek hi om an ti lo ani ber mai ape tu in o matia ape ni maya kai chuan ka ngaya tin F-16 anin leitir dana hian athuam that le enkol zui hi US kuta a om ani thei boka chutiang te ni phei chuan US hian an ti ngei tur ani thei jok ma ang chu tun tuma US sarkar thar malak na le hoilam hriat thiam har ang reng khop maya Zelensky nen anin ral sai fe nuwa naktip mai khian Ukraine president chu US president muturin US sa azindona Ukraine leilung hausak na hai chu konga in remna an siam dona ni mel khop mai Trump hian Zelensky hi adang chep laklo to ani adang chep laklo to a atira Zelensky hi han por ve viau ma se Trump pathun nuaya hian a kun lo thei talo ani bere Trump po ain tlo khal na sa a Ukraine ham that na tur lam hoi in rem na chu an siam don lo thu lo soi khul to ani lo en zeli langin enge an don ni Trump soita ka chuan US president te chuan na thin thlo na hi Air Force One anti a tunan man mek hi kum som thum vel lai upa an ni to awangin servicing ti fowanga ya heiwang hian president masalama tang to khan athar an ngai tu a kumsang ni som ni pali a chuan president te po thlo na thara an chuang man tura ngai ani lain a siam tu lam Boeing hi an muang tlat maya chama poina do lei thei to lo thina rima in thro sa de kuk maya chatuanin siam an tum nge ni don ni om zia pok re to lo ten ti ringot thin ti ngai na vak om box si lo chakzo ka siam ani thei nan Elon Musk chumala turin ati a Boeing hian kumsang ni som panga atang khan Air Force One siam thar na hi an lo tran dai to a an muang ve bokani Elon Musk chuan Air Force One thar pani zinga pakhat jok tal chu kumina man thei turan nor tuma Pentagon le Boeing lamero chuan Air Force One VC-25B tia mingan vo hi nakum sang ni som ni paruk khian lo tir chin thei an tum thu le kum sang ni som ni pasari emo sang ni som ni pariata emo chuan a man thei chau an rin thu an soi ve thunga heiwang hian Trump chuan Boeing siam ni lo thlo na dang lei mai po adu rum to a ma se thlo thei na lian siam hi an lo tam lo a Boeing le Airbus hi an ni deuh maya Airbus hi chu Europe lam an ni awangin Trump chuan dor tum lo thung box si a Boeing hi an ngak rengot don ani chuan Trump hi president ani chung hian a chuang man lo ve thei tho bok Air Force One thar tur hi cheng maktaduai sang thum zakoman vel turani a apui hem khop mai Air Force One kan ti hian ni na taka chuan US president chuan na apiang hi Air Force One chuan ni maya Vice President chuan na hi Air Force True antile a engkhlo na po chuang se US President a chuang ani phot chuan Air Force One ming apuzel ti na ni chu
ven him na thila wang te in arem changa pianga lon kai ve top ero kha chu thil ti chi ani lo wangin abik taka thuam thlona ero chu an nei rang thung ani Air Force One thar tur hi achunga furniture rei to le design hlui to te po an thlak vek dona chauka po an chei thar viawa adang lam na ber tur chu ven him na konga ani President chuan na Air Force One hi rampona chuan jet fighter tenan veng zel thina tuna athar tura hi chuan thlona hi veng tu nei lo po in thlok se ama a in veng zo turangai ani a an thuam tharna ANALG 204 anti mai mang chuan ama aron be tum missile te po eng zung mangin alo ti che thei dona hei bakah hian a mei mor lama cha fatangin mei khuang ti chuakin missile local te a hruai koi thei don bokani a thlona pum pui hi radarin a man mai thei lo nan jamarin an thuam chuak vek bokani hei mai hian ni lo nuclear manga in do na lo chuak thut ta po ni se Air Force One hi chu nuclear puak wanga boruak sale nuclear zungzam po inati boilo nan Faraday seal manga thuam ani a ti chuan nuclear in do na kara po president chuan thlona chunga tang hian a sipai te chet dan tur ala command vek thei don ani he thlona hi damdoi in thalutuk ani ngal hrim hrima President khosak na pindan nung chia chuan damdoi lam khol le man ro changkang berte in zai na khum te lungphu en na khol le mamo masa zong chu akim vek ani maye thlona hian zai ngai khopa dam lo na nei an omani po in thlona trum mun pan te kher ngai lovin thlona thlo reng lai po a zai ngal mai thei tura thuam ani bok apon lamrong hi trampa chuan a sen avar le adum pol noi adu a tuna an man lai rong pol dal rong podal ai chuan USF lak apol zok don ni in trampa chuan anga ya hewang hian rong thlak hi adu ani le kan du tok le to anga lodam zel ulangin video dang te po ron ti chu zel kan tum dona lalpan mal som le theu ro se